Tere, armas vaataja, nüüd räägin ühest veeimest. Ja ma räägin selle video kakskeelselt, sest seal olid osaliselt vene noored, venekeelsed kinnipeetavad. Здравствуйте, друзья! Я хочу сказать одну историю о воде, когда я молился, и вода стала чистая. Чудеса про воду. See oli kuskil 2008 või 2009 aastal. Ma töötasin Viru vanglas kaplanina, vangla vaimulikuna. Ja siis ma läksin ühte osakonda, seal oli palju venekeelseid kinnipeetavaid ja noori. Ja ma läksin sinna osakonda sisse ja siis tuli üks noormees mulle vastu. Я шел туда в тюрьму один отделение, тогда пришел один молодой парень, русскоязычный. Ja siis see noormees ütles, et püha isa, eesti keeles tõlkes, mis ta ütles, et mul on mure, et see vesi, mis siit kraanist tuleb, see ei kõlba juua, see on vastiku maitsega. Ja этот парень говорит: святой отец, у меня проблема. Это вода, что в кране, невозможно пить. Вкус очень плохой. Ja siis Jumala vaim pani nagu südamesse, ütles, et ühte noormehele, et las ta toob mulle kruusitäie seda kraanivett. И тогда Божий Дух мне в сердце сказал, что пусть этот парень принесет одну кружку, эту крановую воду. Ja siis see noormees läks ja tuli tagasi kruusiga. Ma võtsin selle kruusi oma kätte. И тогда этот парень ушел и пришел с кружкой водой. Ja siis ma panin käe selle kruusi peale. Ja samas, kui ta selle kruusiga tuli, siis Jumala vaim nagu ütles südames, et palveta selle vee pärast. Ja ma panin käe selle kruusi peale ja ütlesin Jeesuse Kristuse nimel. Vesi Jeesuse Kristuse nimel saa puhtaks. И тогда, когда парень пришел с этой кружкой водой, Божий Дух мне говорил, что молись за эту воду. И тогда я руку положил на кружку и сказал: вода, имя Иисуса Христа, стань чистой. Ja siis ma ulatasin selle kruusi poisile, noorele vangile ja ütlesin: joo nüüd seda vett. Ja noormees maitseb ja ütleb: väga maitsev vesi. Ei ole üldse mingit halba. Ja andis teistele poistele proovida. Kõik maitsevad ja väga hea vesi. И тогда я отдал эту кружку этому парню и говорил, что пей эту воду. И он пил и говорит, что это очень хорошая вода, нету такого плохого вкуса. И дал другим тоже. Ja siis see noormees ütles, et kas mina võin ka seda niimoodi teha. Ja этот парень говорит: я тоже могу это делать так или. Ma siis küsisin, kas sa usud Jumalat ja kas sa usud Jeesus Kristust. И тогда спросил у него: ты веришь в Бога и Иисуса Христа? Ja see noormees vastas, et usun küll. Ja этот парень ответил, что верит. Ja siis ma ütlesin, et siis tee julgelt seda niimoodi. И тогда я говорил, что делай смело так. Ja nad olid vene õigeusklikud poisid, nii et nad olid nagu ainult usaldanud preestrit aga tegelikult kõik, kes usuvad Jumalasse, Jeesusesse, Kristusesse, on Jumala sõna järgi kuninglik preesterkond.
ja iga väikegi usklik võib teha neid samu asju. Ja sellepärast ma räägin ka seda, et kui sul on vähe vett või su vesi on kuidagi saastunud, sa ei saa keeta teda või sul oled sellistes tingimustes, kus sul ei ole muud vett, siis palveta selle vee pärast Jeesuse Kristuse nimel. Ja потому говорю, что если ты в такой ситуации, что нету, если воды мало или нету другого возможности, что надо эту воду пить, тогда молись за это. И эти парни были православные, русско-православные, и они спросили, это можем мы тоже так делать? Я говорю, да, можете. Каждый, кто верит в Бога Иисуса Христа, это про Библию святой, как будто престергон, это как святые, ну вот по-русски так хорошо не знаю все сложные. Это все как попы, все как по Библии, кто верит в Бога Иисуса Христа. Ole väga õnnistatud ja head jaanipäeva ja будь очень благословен и хорошего Ионного дня тебе. Nägemist, hea vaataja. До свидания.